Stojanović, svi znate ko je, da ga ne predstavljam posebno, naš najuspešniji triatlonac, da održi jedno predavanje na temu osnove trenažnog procesa i energetskih zahtevi u triatlonu. Moćete nakon tog predavanja da mu postavljate pitanja. 113 klub će se truditi da u narednom periodu takođe pravi tribine ovog tipa, sve u cilju razvoja triatlona u Srbiji. Znači, mislim da je to naša misija ovde i naravno da organizujemo trke koje smo do sada organizovali. Eto, hvala još jednom svima koji ste došli. Bravo, Darija, bravo, Darija. A ja bih se svakako pridružio Darku u dobrodošlici. Zaista je lepo vidjeti da se okupimo oko ovako nečega lepo kada je u pitanju sport i pre svega naš sport izdržljivosti. I da budem iskren, nisam baš očekivao ovoliki broj ljudi s obzirom da ipak je ovo i manji prostor i nisam znao zbog termina, satnice i tako dalje, tako da stvarno potrudit ću se da dam sve od sebe na ovom predavanju i da što više prenesem oko onoga što sam spremio. Darko je pročitao ovaj temu, imate ispred sebe. Mogu reći da sam dugo razmišljao pre svega o samoj tematici, ali i o samoj temi. Ipak moram reći da sama tema ne slikava baš 100% ono o čemu ću pričati i da ima malo više fiziologije nego što to tema pokazuje, ali zaista smatram da i to o čemu ću pričati o fiziologiji mislim da je zaista bitno u trenažnom procesu, jer ovde ima i trenera i sigurno ljudi koji su malo naprednije, koji imaju duži staž kako bavljenjem sportom, tako i u treniranju, mislim da može da pomogne i mislim da je bitno da možda malo pričamo o nekim naprednijim stvarima, jer u današnje doba, u doba interneta i u doba kada je znanje lako dostupno, osnovne stvari se vrlo lako mogu naći, tako da mislim da ove stvari koje ću danas izdvojiti se malo teže nalaze i potrebno je da kažem malo više štiva, znanja i iskustva da bi se o njima malo detaljnije znalo. Sad, tako je najlakše da... Ovo su teme. Znači, krenut ćemo od energetskih sistema koji su bukvalno na dnu piramide opitnosti. Uopšteno, ne samo za sport, nego i za življenje. Su nam neophodni. Potom ćemo preći na tipove mišićnih vlakana koji su vrlo usko povezani sa energetskim sistemima. Potom ćemo pričati o aerobnim i anaerobnim kapacitetima i moći. To je nešto što mislim da nije previše... Mislim da je to tema po kojoj se nema previše razumevanja, a koja itekako odlučuje o tome na koji način ćemo da treniramo, jer praktično adaptacije treninge se dešavaju zbog aerobnih i anaerobnih kapaciteta i moći. Potom laktati VO2 max, tema koja mislim da je sve aktuelnija, prvenstveno zbog laktata u triatlonu, zbog Norvežana, mislim da to sad kažu da u Koni da je bilo da je 80% profesionalaca radilo laktatne testove pred trku, a da je 2019. da niko nije radio laktatne testove. Tako da svako aktualna tema, VO2 max takođe i nažalost ili na sreću na toj temi oko laktata i VO2 max postoji dosta zastarele nauke, postoji dosta mitova i zaista je potrebno naprednije znanje da bi test laktata ili VO2 max test i sami vrednosti mogli da se interpretiraju na najbolji način i da se od njih ima konkretna korist. Potom su posljednje dve teme, da kažemo, dosta lakše, ne uključuju previše fiziologije, to su principi treninga, pričat ćemo o zonama treninga, preneći ćemo neko moje iskustvo vezano za periodizaciju i planiranje treninga u sportu i na kraju to su svakako energetske potrebe. Ja sam stavio u dugom triatlonu, ali to može da se primeni na bilo koji sport izdržljivosti. Takođe, neka tematika što je u posljednje vreme postala dosta popularna, jer se energetski unos zaista, pre svega u dugom triatlonu, dosta povećao kada poredimo neka ranija vremena. Pa da krenemo redom od energetskih sistema. Znači, imamo 3 osnovna energetska sistema, od samog rođenja pa do kraja života. To su najbrži fosfageni, koji se u suštini aktivira kada sprintamo. On traje do nekih 10 sekundi, znači ovdje je navedeno od 3 do 15 sekundi i tu koristimo kreativ fosfat, od kojeg se pravi adenozin trifosfat, odnosno ATP. Inače, ATP to je osnovna jedinica energije u našem telu. Na to se sve svodi kada pričamo o energiji u našem organizmu. Znači, pike na 5 sekundi. Imamo glikolitički sistem. To je sistem koji se aktivira nakon nekih 10-15 sekundi i traje do maksimalno 2 minuta. Znači, na primjer, trčanje na srednje pruge ili recimo 400 metara trčanja, tu je predominantan taj glikolitički sistem koji ima pik na 30 sekundi. Tu se koristi glukoza iz krvi i glikogen iz mišića, su osnovni izvor energije za glikolitički sistem. I na kraju imamo aerobni sistem koji je najbitniji za triatlon, za sport izdržljivosti jer se u najvećem procentu koristi. Znači, u pitanju su aerobni procesi kada, zahvaljujući kiseoniku, naše telo koristi glukozu, glikogen, mast i čak i proteine u jako malom procentu. On praktično nema limit u smislu, znači sposobni smo da radimo aerobe na 10 sati, prvenstveno bazirajući našu energiju na aerobnim procesima.
Ono što je bitno da se zna kada pričamo o energetskim sistemima je da nisu, kako da se kaže, inkluzivni ili ekskluzivni, znači u svakom momentu naše telo manje više koristi sva tri sistema. Čak i ono što se zove anaerobno, znači kažem glikolitički ili fosfageni sistem, aerobni sistem je prisutan čak i u tim momentima, znači čak i kada sprintamo. Praktično aerobni procesi su prisutni za vreme cijelog našeg života. Samo je pitanje u kojem momentu napora je neki sistem predominantniji. Ovo je neki uprošćen grafik koji pokazuje da u suštini imamo prve 2 sekunde koristimo rezerve ATP-a. Znači to su vrlo male rezerve koje telo ima, znači do 2 sekunde. Znači pričamo o sprintu. Fosfageni sistem znači 10 sekundi, glikoliza se lagano diže, ima pik na oko 30 sekundi i traje do minut 2, dok aerobni sistem u suštini stalno je aktivan, a prvenstveno postaje primaran izvor energije u svemu dužem od 2 minuta. Znači sprint triatlon, olimpijski triatlon, pogotovo pol Ironman i Ironman, to je predominantan aerobni sport. Znači koristi se 99% aerobni sistem. Mislio sam čitao negde, na primjer, kada pričamo o trčanju, znači u trčanju na 400 metara, mislim da je tipa 75% aerobni sistem, 25% je glikolitički. Na trčanju na 1500 metara je čak i više, mislim da je samo 14% glikolitički sistem, 85% aerobni. Tako da to je bitno da se razume, znači da sport izdrživosti je prvenstveno aerobni sport. Ovo su neke odlike svih sistema, znači produkcija ATP-a, znači produkcija jedinice energije, fosfagen ima najveću, najbrže proizvodi energiju. Zbog toga prilikom sprinta se koristi prvenstveno fosfageni sistem. Glikoliza ima brzu produkciju, aerobni sistem sporu. Međutim, šta je prednost aerobnog sistema? Što ima veoma visok kapacitet. Znači, sposobni smo satima da koristimo aerobni sistem dobijanja energije. Glikoliza ima nizak, znači, spomenuli smo do 2 minuta, i fosfagen ima veoma nizak, znači, praktično čist sprint. Čak i trka na 200 metara u trčanju mora da aktivira glikolizu, ne može da se bazira samo na fosfagenom sistemu. Evo, na primjer, ovdje je zanimljiv podatak koliko se energije po jedinici vremena generiše. Znači, fosfagen može čak do 100 kilokalorija po kilogramu u minuti, dok, na primjer, aerobni do maksimalno 20. Znači, u suštini, fosfageni sistem do 5 puta više energije može da daje, ali naravno to i nema puno koristi, pogotovo za nas u sportu izdrživosti, tako da fosfagen nam i nije previše bitan, već u suštini aerobni sistem i glikoliza je ono što nas zanima u sportovima izdrživosti. Što se tiče energetskih izvora, znači fosfageni koristi kreatin fosfat, kreira ATP, u glikolizi su to glukoza i glikogeni, kao što sam naveo, aerobno su tu još proteini i masti. S tim na proteine ne treba previše obratiti pažnju na to samo proteini se koriste samo kada dolazi do katabolizma, što nikako, naravno, ne želimo, što nije dobra stvar. Reciklaža ATP-a, to sam već naveo, znači fosfagen je najbržu reciklažu ATP-a ima, do 5 puta, 6 puta brže od aerobnog sistema. A ovo je i čist primjer da čak i u aerobnom sistemu, znači koji koristi i ugljene hidrate i masti. Ugljeni hidrati su dosta brža energija. Znači oksidacija masti je najsporija, odnosno najmanje energije daje. Zbog toga je, da kažem, zbog toga je bitno i zaključiti da u, pre svega, profesionalnijem sportu izdrživosti su nisu previše bitan izvor energije kada pričamo, na primjer, o sprint triatlonu ili olimpijskom, kada je glikogen u suštini iz mišića glavni izvor energije. I naravno glikoliza. Eto. Sad, nadam se da ne žurim previše, ali s obzirom da ima dosta tematike, ne bih baš da odužim da traje predavanje od sat i pol do 2, ali ako u nekom momentu vam možda previše brzo izgleda, slobodno dignite ruku, recite da ide malo sporije. Sljedeća tema su tipovi mišićnih vlakana i fiziološka adaptacija treninga. Kao i kod energetskih sistema imamo 3 tipa mišićnih vlakana. To nije slučajnost, pošto je svako mišićno vlakno, svaki tip mišićnih vlakana je usko vezan sa energetskim sistemima. Imamo aerobni tip, to su spora mišićna vlakna. Imamo tip 2a, to su pretežno crvena vlakna, tip 2a, imamo tip 2b, to su veoma brza mišićna vlakna koje se koriste u sprintu. Aerobna ili tip 1 mi koristimo najviše u sportovima izdrživosti. Sad, ono što je bitno da razumemo kad pričamo o tipovima mišićnih vlakana je, na primjer, uzmemo moju zadnju ložu. Ona se sastoji od sva 3 tipa mišićnih vlakana. Kod sportista u sportovima izdrživosti, naravno, veći je i procenat sporih mišićnih vlakana. Dok je, na primjer, kod sprintera veći procenat bržih mišićnih vlakana, znači ništa, nema previše nauke oko toga. Ali ono što novija nauka pokazuje je da jedno mišićno vlakno u većini slučajeva ima mioglobin, koji je u suštini pigment, koji daje crvenu ili belu boju i koji određuje brzinu mišićnog vlakna, ima različite tipove mioglobina, i brze i spore.
Znači, mi imamo mišićna vlakna koje su predominantno brza mišićna vlakna. Imamo mišićna vlakna koje su predominantno spora mišićna. Ali najveći procenat naših vlakana, bilo kog u skeletnim mišićima, je neki spektar. Znači, bitno je da se shvati da ne možemo konkretno crno na belo izdvajati brzo mišićno vlakno ili sporo, već imamo neki miks, kada pričamo čak i o jednom mišićnom vlaknu. To je ono što nam najnovija istraživanja pokazuju. I ono što je zanimljivo je da, na primjer, prilikom aktivnosti, naše telo u svakom momentu aktivira više ili manje mišićnih vlakana na osnovu trenutnih fizičkih napora. Znači, naravno, pri bržem trčanju, na primjer, kada se veće sile angažuju, telo aktivira veći procenat mišićnih vlakana. Kada trčimo sporije, manje mišićnih vlakana je aktivirano. I telo ima zaista dobar način da čuva i odmara jedna mišićna vlakna dok druga rade i obrnuto. Znači, oni rade neizmenično. Nadam se da to manje više. Jasno rekao sam, znači, mioglobin je pigment koji daje boju, spora mišićna su crvena zato što imaju puno mioglobina, dok tip 2b koji uopšte nema mioglobina za spora mišićna vlakna su beli mišići. Znači, to bukvalno kad bi se radila poprečni presek ili mi se vidjela boja, znači crvena, ovo su nekad kažemo crvenkasta, pošto imaju mioglobin za spora mišićna, a tip 2b su bela mišićna vlakna. Sad, ovo su odlike. Znači, spora mišićna vlakna su isprepletana sa puno kapilara i sa puno mitohondrija. Spomenut ćemo malo kasnije, pričat ćemo o kapilarima i mitohondrijama. Ono što je svakako najbitnije je da znamo, znači, mitohondrije. To je motor koji proizvodi energiju u našem organizmu. Znači, tu se stvara, to je ono što nas pokreće, mitohondrije, znači organele, ćelije koje se nalaze u našim skeletnim mišićima. I u suštini, aerobni mišići, odnosno spora mišićna vlakna, imaju najveću gustinu mitohondrija i kapilara. I upravo zbog toga možemo najduže da ih aktiviramo. Brza mišićna vlakna imaju manju gustinu i kapilara i mitohondrija, a što se tiče enzima, to ćemo isto malo kasnije spominjati, naravno ovde su oksidativni, ovde glikolytički i ovde su alaktatni. Znači, u suštini tip 2b su alaktatni, što znači da rade bez prisustva kiseonika. Što se tiče zamora, naravno, spora mišićna vlakna su veoma otporna, dok su brza manje otporna. I ovo kako izgleda, na primjer, razlika poprečnog preseka mišića jednog sprintera, srednjeg prugaša i dugoprugaša. Naravno da dugoprugaš ima prvenstveno crvena, odnosno spora mišićna vlakna, dok sprinter ima prvenstveno bela, odnosno tip 2b, veoma brza mišićna vlakna. To je logično i veoma lako za razumeti. Sad, samo bih se još osvrnuo, znači, vidjeli smo kako u suštini su energetski sistemi vrlo usko povezani sa tipovima mišićnih vlakana. Znači, tip 2b je u suštini krucijalan kod sprintera koji koristi fosfageni sistem. Glikolytički sistem je usko vezan sa tipom 2a i naravno aerobni spora mišićna vlakna koriste aerobnu energiju, odnosno aerobni energetski sistem. I to naravno nije slučajnost. Sad, kada treniramo, kada radimo različiti tip treninga, dešavaju se određene adaptacije. Znači, kako adaptaciju uzrokuje, na primjer, dugotrajan trening izdržljivosti? Pa, jedna od adaptacija je da se povećava broj mitohondrija, znači rekli smo, organela koje proizvode energiju, i mioglobina koji je u suštini pigment. Znači, u suštini, mislim da sam pročitao da elitni sportista u sportovima izdržljivosti ima čak i do 10 puta više mitohondrija nego neutrenirana osoba. To znači da, na primjer, ja koji se profesionalno bavim sportom, imam 10 puta više organela koje prave energiju od nekog prosječnog čoveka na ulici, što samo vam pokazuje koliko je duboko ta fiziologija, u smislu kakve sve adaptacije naše telo je sposobno da uradi, da napravi kako god, jer zaista, mislim, 10 puta više toga po meni je zaista fascinantno i nikad ne bih rekao kada bih pogađao. Kapilari. Pokazat ću sliku kad su u pitanju kapilari i mitohondrije. Znači, ovo vam je mišić neutrenirane osobe. Ima mitohondrije, ima kapilare, ali sporadično. Ovo vam je poprečni presek veoma utrenirane osobe. Pogledajte koliko više mitohondrija ima i koliko više kapilara. Kapilari su veoma bitni zato što, naravno, prenose krv bogatu kiseonikom. Znači, što više kiseonika može da se dopremi do mojih mišića, to sam ja sposobniji da dugotrajnije radim pri većem intenzitetu. I naravno, dugotrajnim treningom se vremenom stvaraju kako mitohondrije, tako i kapilari. Znači, moji mišići kao drvo, zamislite kapilare kao drvo koji se šire vremenom, godinama treninga. Leva srčana komora, takođe jedna veoma bitna adaptacija. Kod sportista, sportovima izdržljivosti, leva srčana komora je veća. Leva srčana komora u suštini istiskuje krv u naš organizam. Krv bogatu kiseonikom, znači doprema kiseonik
do naših mišića. I naravno da je logična adaptacija da se ona povećava da bi mogla više krvi da istisne u jedinici vremena. Zbog toga vam je svima koji se bavite triatlonom puls dosta niži u odnosu na nekog rođaka koji se ne bavi sportom. Zato što je vaše srce, leva srčana komora veća i jednim udarcem istiskava znači, veći volumen krvi u jedinici vremena. Mislim da i tu imam sliku da pokažem, znači baš realnu sliku. Znači, ovo vam je sportista u sportovima izdržljivosti. Ovo je leva srčana komora. Pogledajte veličinu, ovo je neutrenirana osoba. Ono što je zanimljivo spomenuti je da, na primjer, trening u teretani ili sprint trening, atletičari, sprinteri, kod njih se ne povećava leva srčana komora, međutim, povećava se zid, debljina zida. Znači, eksplozivan trening povećava debljinu zida, a trening izdržljivosti povećava volumen leve komore. Enzimi. Enzimi to su supstance u našem organizmu koje su apsolutno esencijalne, koje imaju mnogo veći značaj nego o tome čemu se piše. Oni regulišu različite hemijske reakcije i praktično utrenirana osoba ima više enzima koji bolje regulišu različite procese u našem organizmu, pre svega za prenos energije. Tako da, to je nešto što ja vrlo retko sam nalazio, a i tekako se nalazi u pozadini onog što mi nekad označavamo kao adaptaciju treninga. Kapaciteti, to ćemo pričati sad aerobni i anaerobni. Volumen krvi, znači sam volumen krvi, znači utrenirana osoba ima više litara krvi nego prosečna osoba. To se dešava zbog krvne plazme, znači krvna plazma vam je sve kada isključite krvna zrnca, znači u suštini voda u kojoj se nalaze mnoge korisne stvari, ona se povećava prilikom treninga izdržljivosti. Znači to su, naravno, adaptacije treninga, postoji na stotine. Kada bih izdvojio sve, ne bi imali ni vremena, a mnoge od njih nam ne bi previše ni značile, ali ovaj sam izdvojio kao nešto što stvarno mislim da je bitno i nešto što direktno utiče na naše povećanje performanse. Prvenstveno, znači, mitohondriji, kapilari, to je ono što... Sam ja utripao je neko rekao nešto, izvinjam se. Ne? Okej. Dobro. Znači, kapilari, mitohondrije, leva srčana komora. Sad idemo na sledeću temu. To su aerobni i anaerobni kapaciteti i moći. Znači, imamo aerobni kapacitet i aerobnu moć. Imamo anaerobni kapacitet i moć. U suštini, glavna tipovi treninga koje dajemo našim sportistama služe da bi poboljšali ili pogoršali ove 4 stvari. Aerobnu moć i kapacitet i anaerobnu moć i kapacitet. Za nas u sportu izdržljivosti najbitniji aerobni kapacitet. Aerobni kapacitet je sposobnost našeg organizma da koristi energiju dobijenu aerobnim procesima. Često se navodi da to u suštini je vrednost VO2 max. VO2 max znamo šta je. VO2 max je maksimalna potrošnja kiseonika. Znači to je test, dobijamo toliko vrednost. To je dosta uprošćen, da kažem, banalizovan naziv za aerobni kapacitet. Najčešće se označava kao VO2 max, ali je stvar mnogo kompleksnija. Znači može da dođe do poboljšanja aerobnog kapaciteta, iako VO2 max ostane isti. To je bitno da se zna. Kako vežbamo aerobni kapacitet? To su dugotrajni treninzi niskog intenziteta. Naprimjer, neki intenzivniji treninzi, koji su, naprimjer, na 85% napora, ne utiču pozitivno na aerobni kapacitet. Zbog toga je bitno, znači, kad imate lagane treninge, regenerativne i tako dalje, bitno je ispoštovati, zato što i tekako lagani trening ima svoje beneficije. A kada se trenira puno, neophodno je raditi veliki volumen laganih treninga, i to nisu, da kažemo, bačeni sati, kilometri kada se ide lagano, nego i tekako mogu da poboljšaju naše performanse vremenom. Ono što je bitno napomenuti je da se aerobni kapacitet može utrenirati i određenim promenama, ubrzanjima, kratkim intervalima koji u suštini mogu da začine taj lagani dugotrajni trening, ali daleko od toga da se rade intenzivni, teški treninzi. Znači, generalno za poboljšanje aerobnog kapaciteta u pitanju su dugotrajniji, ekstenzivniji treninzi. Ovde stvar postaje malo kompleksnija. Ovde sam stavio jedan grafik vezano za laktate. Nisam previše pričao za laktate, ali mali uvod. O laktatima se često misli da je to nus produkt organizma. Znači, mi povećamo intenzitet, naši mišići se zakisele zbog povećanja laktata. Ne, znači laktati su gorivo organizma. I ne samo da su gorivo organizma, nego su veoma bitan energetski resurs i za samo življenje. Znači, sada kada sedimo ovde i gledamo ovo predavanje, laktati prolaze kroz naš organizam i organi, kao što su mozak i srce, koriste laktate kao energiju. Znači, jedna od najvećih zavoda u sportu izdržljivosti je da se misli da su laktati nus produkt. To je potpuno pogrešno. Ovdje sam o tome ću malo kasnije, ali samo da navedem jedan klasičan proces kako nastaje laktat da bi mogao da se vrati na aerobni kapacitet. Znači, imamo glukozu u krvi. Ona glikolizom prelazi u piruvat. Taj piruvat ima dve sudbine.
Jedna je da se aerobno konvertuje Krebsovim ciklusom u energiju, a drugi je, znači, da pređe u laktat. Znači, to nas zanima. Prelazak piruvata u laktat. Taj laktat kada nastane, on može aerobno, opet Krebsovim ciklusom, da se prenese u energiju aerobnim sposobnostima. A može da ide do drugih tkiva, znači do drugih mišića. Znači on se prenosi. Laktat, na primjer, proizvode ga moja zadnja loža. I on ide do ostalih mišića, ide do srca, ide do mozga i tako dalje. Znači, konstantno, to se zove transfer laktata, konstantno se kreće kroz organizam. A može takođe da se vrati, ne da se vrati, nego da ode u jedru i da se glukoneogenezom pretvori u glukozu i samim tim to je energija koju laktat daje. Znači, od glukoze nastaje piruvat, laktat i taj laktat može opet da nastane u glukozu. Znači, bukvalno krug je u pitanju i taj laktat nam služi u suštini da bi mogli da obavljamo intenzivnije aktivnosti, ali i manjeg intenziteta, znači i aerobno se obavlja. E sad, zbog čega sam ovo spomenuo? Znači, jedna od velikih zabluda da je aerobni kapacitet isključivo VO2 max. Nije. Znači, mi možemo da poboljšamo aerobni kapacitet tako, na primjer, što ćemo poboljšati prelazak piruvata u aerobne procese. Samim tim će se stvarati manje laktata, a samim tim i manje, to će isto spomenuti, hidrogeniona koji su u suštini nus proizvod, koji smanjuju naše performanse. Laktati koji su proizvedeni mišića mogu biti iskorišćeni aerobno od strane bližih mišića i tkiva. To vam je ovaj proces. Znači, prelazak laktata u aerobni metabolizam. Laktati iz krvi mogu biti korišćeni od strane sporih mišićnih vlakana, tip 1, dobro, to je to isto. I piruvat formiran, on može biti, tako je, dobro. Znači, poenta je da aerobni kapacitet možemo da poboljšamo i tako što će treningom enzimi koji se stvaraju u našem organizmu efikasnije da rade. I samim tim aerobni metabolizam će da se bolje funkcioniše i aerobni kapacitet će da se poveća. A to ne mora da znači da će VO2 max da se poveća. Prenos kiselnika i mitohondrija, dobro, sad gledat ću da ne bude previše komplikovano. Izvini, Joki, a šta se onda povećava? Šta je taj... Znači, aerobni kapacitet. Svakako da povećanje VO2 maxa označava poboljšanje aerobnog kapaciteta, ali isto tako i povećanje broja enzima i vjerojatno tipa enzima. Sad, to je sad neka duboka fiziologija koju se ja ne razumem previše, ali znači oksidativni enzimi koji se stvaraju prilikom niskointenzivnih treninga poboljšavaju i transport kiseonika i energetski aerobni sistem. Znači, evo, što je moguće povećanjem aerobnih enzima, na primjer, broj mitohondrija. Znači, laganim ekstenzivnim treningom povećava se broj mitohondrija. Na taj način se isto poboljšava aerobni kapacitet. Znači, neko ko ima VO2 max 70, a na primjer ima veći procent mitohondrija, ima viši aerobni kapacitet. Ne znam da li to ima smisla. Znači, glavna poenta je da se ne može aerobni kapacitet samo kroz VO2 max predstavljati. Jer taj VO2 max je jedna brojka od 300 brojki koje, mislim, organizam je mnogo kompleksan da bi mogli da ga svedemo na jedan broj. I uopšteno, znači, svesti jedan kapacitet koji je tako bitan u sportu izdržljivosti na samo jednu brojku nema nikakvog smisla, jer onda bi performanse vrlo lako mogle da se predvide. Ali pričat ću malo kasnije o VO2 maxu, pa će biti malo jasnije, ali znači, glavna poenta je da postoje razni mehanizmi. Sad, ovaj uprošćen grafik, znači, misli se da piruvat prelazi u laktat anaerobno. Naprimjer, to je zabluda. Isključivo, znači, da li će piruvat preći u aerobni mehanizam ili u laktat, isključivo zavisi od ovih enzima. A na koji način? Naprimjer, ovde zavisi koliko su naše mitohondrije, koliki kapacitet imaju, koliko su zauzete u datom momentu aktivnosti, da će moći da prime više piruvata ili manje. Ako mogu da prime manje, više će biti konvertovano u laktat. I to sve može da se dešava u aerobnim uslovima. Znači, u većini knjiga, čak kod nas, ja mislim da u 100% knjiga se spominje, znači, da laktat nastaje u anaerobnim uslovima. Znači, kad mi radimo aktivnost pri visokom intenzitetu... To nije tačno, to 100%. Šta ga? Da, naravno. Znači, laktat je i tekako bitan za aerobni metabolizam. Čak neko označava laktat kao i ugljeni hidrat, nije konkretno ugljeni hidrat, ali može tako da se on zove. Uglavnom služi kao energija i za aktivnost, i za naše organe, i sad ću malo kasnije ću baš konkretno o laktatu. Mislim, malo je zamršena tema, mislim, ja sam stvarno, isputa sam vežbao da probam to dobiti na najprostiji način, ali ako izostavim nešto, neće imati smisla. Tako da, trudim se koliko je moguće da... ali sumirat ću na kraju što se tiče aerobnog kapaciteta. Potom tu je anaerobni kapacitet. Aerobni kapacitet označavamo kao VO2 max uprošćeno. Anaerobni kapacitet je sposobnost organizma u korišćenju energije koja je stvorena glikolitičkim sistemom. Tu takođe laktat dolazi do izražaja. Maksimalna sposobnost u generisanju laktata ili energije dobijene glikolizom označava se kao V max.
Prost primjer. Neka maksimalna aktivnost od 45 sekundi, na primjer, trčanje na 300 metara. Jedan sportista će imati 13 milimola laktat u krvi, drugi 15. Ovaj koji ima 15 ima viši anaerobni kapacitet, zato što je sposoban da generiše više milimola po litri laktata. To je uprošćen neki prikaz anaerobnog kapaciteta. Trenažne odlike i adaptacija. Anaerobni kapacitet, trening anaerobnog kapaciteta se svodi na kratkotrajne, visokointenzivne, skoro, to je praktično skoro maksimalno, da kažemo 95 do 99% intenzitet, ali sa visokom pauzom. Znači, na primjer, za trčanje bi to bilo 5 puta kilometar u zoni 5 ili viša zona 5 čak, znači skoro pa maksimalno, sa recimo 3 minuta pauze. Znači, gleda se da pauza bude otprilike ista kao dužina trajanja samog intervala. E sad, opet se vraćam, povećanje glikolitičkih enzima povećava anaerobni kapacitet. Znači, nije samo u pitanju da je veća vrednost laktata označava anaerobni kapacitet, nego i povećanje tih enzima, koje mi ne možemo da merimo. Znači, nemamo mi, kao što imamo merač laktata, možemo lako da izmerimo za enzime, znači to bi moralo staviti neke veoma komplikovane studije. Tako da to su neke stvari koje su iza onog što mi na površini označavamo sa dve brojke. Znači, mnogo je stvar kompleksnija od toga. Sad, dugo je postojalo mišljenje da je anaerobni kapacitet u suštini genetski predodređen i da ne može da se utrenira, ali pokazano je da iako dugotrajnim treningom može da se poboljša. Znači, sposobnost sportiste da proizvede više laktata nakon nekoliko godina treninga je moguće. A kada pričamo o adaptaciji treninga, na primjer, ja sad sam pravio pauzu 2 nedelje, krećem skoro od nule da se lagano zvukavam, i da bih utrenirao svoj anaerobni kapacitet do nekog nivoa mog maksimalnog prethodnog, potrebno mi je bar 18 nedelja. Znači, to je, da kažem, ono što se u literaturi uzima, da kažem, kao neka brojka, ali generalno treba zapamtiti da u suštini treba 4, 5, 6 meseci da bi anaerobni kapacitet dostigao neki vrhunac. Anaerobni kapacitet u sportu izdržljivosti, u triatlonu, za poluaeromen, Ironman, nam nije cilj da bude previše visok. Zato što ćemo na taj način da ograničimo aerobni kapacitet, odnosno aerobnu sposobnost. Znači, nama nije cilj da proizvodimo što više laktata. To je mnogo zanimljivije srednjem prugašu u trčanju. To je bitno da se zna. Znači, anaerobni kapacitet je vrlo usko vezan sa aerobnim kapacitetom. I u suštini umetnost treninga se svodi u manipulaciji jednog i drugog kapaciteta. Znači, anaerobni kapacitet treba da bude dovoljno visok, da su naši visoki intenziteti u toku trke dovoljni, a opet da nije previsok, da ne bi ograničili aerobni sistem. Ako to ima smisla, mislim da ima. E sad, imamo aerobnu moć i anaerobnu moć. Znači, kapaciteti su, da kažemo, naš potencijal u korišćenju energije aerobnim procesima ili glikolitičkim. A moć je u suštini procenat tih kapaciteta koji je održiv, da kažemo, u toku trke. Znači, moja aerobna moć za sprint triatlon je u suštini, opet banalno izrečeno, procenat VO2 maksa pri kojem mogu da radim trku. Možemo da označimo to kao neku vrstu ekonomije. I na primjer, to je jedan od razloga zbog čega imate sportistu koji je sa većim VO2 max ima slabije performanse na trci. Zato što mu je aerobna moć vjerojatno niža od ovog drugog sportista. Znači, nije ekonomičan kao drugi sportista koji je sposoban, na primjer, na većem postotku VO2 maxa da ide sat vremena, dok drugi nije to sposoban. Označava se, znači, kao procenat VO2 maxa. Sad, ono što je bitno napomenuti je da se u stranoj literaturi zove aerobic power. To bi se prevelo na naša aerobna snaga. Međutim, kod nas u našoj literaturi se govori da je to u pitanju aerobna moć. Znači, nije snaga, nego moć. E sad, trenažne odlike i adaptacija. Intenzitet je praktično intenzitet trke. Kada se trenira, u pitanju su veoma kratke pauze i generalno ceo volumen tog treninga je dosta mali. To je dosta stresan trening koji mora vrlo pažljivo da se dozira i maksimalno 2 treninga nedeljno mogu da se rade. Ponekad je poželjeno da se radi čak i jedan. Za utreniravanje, u smislu većinske adaptacije, je navedeno da treba od 3 do 7 nedelja. Znači, oni sportisti koji imaju niži anaerobni kapacitet, njima je potrebno 3 nedelje. Oni koji imaju viši, njima je potrebno i do 7 nedelja. Tako da to sad zavisi od nivoa sportiste da ćete da radite duže to ili kraće. Ali uglavnom, znači, na primjer, u plivanju ili u atletici se ovaj trening aerobne moći uglavnom svodi na taj neki završni pripremni period pred tapera. Možemo tako da ga navedemo. Anaerobna moć, kao što je kod aerobne u pitanju, znači to je postotak proizvodnje laktata, odnosno procenat laktata pri kojem možemo da obavljamo neku dužu aktivnost. Označava se kao procenat VLA max, znači maksimalnog volumena proizvodnje laktata. I to u suštini trening za anaerobnu moć je ubedljivo najstresniji i ubedljivo najteži. To bi bilo, na primjer, u plivanju
6 puta 50, maksimalno od prve serije sa 5 sekundi pauze. Znači, to se zove još tolerancija laktata, iako je to pogrešan izraz, pošto to nije... Pa evo, prvo, na mom testu koji sam radio do otkaza, imam čak i, mislim, video na Instagramu gde mi je pala glava, nisam se ni malo štedeo, jer pre svega, VO2 max test nije previše naporan, jer u suštini samo su posljednje 2-3 minuta napornija i to je to. To je progresivan test, gde, na primjer, na biciklu, na trenažeru, na primjer, svakih 30 sekundi povećavate na 5 vati, po 5 vati snagu, to je opterećenje. Postoji više protokola, ali u suštini, znači, progresivno povećanje napora do otkaza. I kod mene ne postoji plato. Znači, VO2 max je praktično rastao do otkaza, do samog momenta kad sam ja spustio glavu i prestao da pedaliram. Po Archibald Hillu i klasičnom modelu to ne bi trebalo da se desi. I sad možemo da se vratimo i na studiju sa elitnim biciklistima koja je rađena, gde je 47% tih, znači to je, ne znam da li u pitanju Pro Tour, ali vrhunski biciklisti, da kažemo samo 47% njih je imalo plato u VO2 maxu, a 53% njih je imalo ovaj grafik kao ja, znači do otkaza im je rasla vrednost VO2 maxa. E sad, objašnjenje koji su dali oni koji u suštini stoji iza te klasične teorije, da kao nisu išli do otkaza, da nisu dali sve od sebe. Oni govore u suštini, vjerojatno bi i za mene rekli, da bi ja u suštini trebao da nastavim još, da nisam dao sve, a da bi se ovde zaravnao, da bi ja tek ovde praktično prestao da pedaliram, što ja se ne slažem, pošto sam stvarno išao do potpunog maksa. I sad, zbog čega je to bitno? Drugi problem sa klasičnom teorijom potrošnje kiselnika je varijacija, dobro, ajde ovdje ću se vratiti, da vidim hipoteza, bude fizička aktivnost regulisana, a ne limiter, znači, sumirano, Noakes tvrdi da je VO2 max regulisan, a da nije limitiran. Da moja vrednost VO2 maxa od 82 nije moj limit fiziološki, nego je to u tom momentu regulacija central governora, možemo reći mozga, zbog više različitih fizioloških procesa koji bi imali negativan uticaj na organizam. Znači, to je odbrambeni mehanizam. Provlači se kroz odbrambeni mehanizam. I imamo studije, na primjer, sa elitnim trkačima, gde su merene VO2 max vrednosti i merene su rezultati, to je performanse na trkama. Prosek povećanja VO2 maxa, vrednosti VO2 max, je bio 5%, a njihova vremena na 3 km i 5 km je nepromenjena. Znači, imamo poboljšanje VO2 maxa bez poboljšanja u performansama na trkama koje se vrlo usko vezuju za VO2 max. To je 3 km, 5 km, gde je VO2 max zona 5 i tekako bitna. Takođe, imamo, mislim da je studija sa 33 trkača koji nisu poboljšali VO2 max na nekom periodu vremenskom, a poboljšali su performanse za skoro 2%. Mislim da je skoro 2%. Nisam prebacio slajd. Znači, nisu poboljšali VO2 max, a poboljšali su performanse za skoro 2%. Skoro 2% na 5 km, kod nekog ko trči 14 minuta je 15 sekundi. To je 3 sekunde po kilometru. To je razlika između svetskog prvaka i 14. u svijetu. Znači, VO2 max je bitna stvar, ali nije nešto na čega mi možemo da predvidimo performanse na trci. Znači, ako imamo, ovde piše homogenu grupu, znači ako sam ja u grupi u Španiji, gde je nas 5-6 sa svetskog nivoa u triatlonu, i ja vam dam vrednosti svakog ponaosob od VO2, vi nećete moći da predvidite ko ima najbolji performanse na trkama. Zato što je to samo jedna vrednost, jedan limitirajući faktor ili regulisan faktor od vjerojatno 20 koji su bitni za sportsku performansu. Tako da poenta moja ovo što priča o ovom Noakesu, nisam htio da skrećem previše pažnju od klasičnog modela, nego o tome da moramo da gledamo na interpretaciju svih ovih rezultata kao neku informaciju koju koristimo za dalji trening, a nikako kao nešto što će da nam odredi, na primjer, testiramo juniore i vidimo da neko ima niži VO2 max i mi ga označimo kao manji talent. Znači, to nikako ne smemo da radimo. Mislim, VO2 max, meni je ovo nevjerovatno. Meni je izmereno 84, mislim. Ja sam uvijek imao 70 nešto. Milan Tomin, koga sam trenirao, je na svakom testu, kad god sam imao 73, on je imao oko 82, 83. U prosjeku oko 10 mililitara veću potrošnju nego ja. A na trci me nije pobeđivao. Jedan primjer zbog čega VO2 max nije Ali opet, ekonomija, znači procenat VO2 max pri kojoj smo sposobni da radimo trku je itekako bitna. Iako smo mi trenirali na sličan način, tu postoji mnogo fizioloških procesa i adaptacija koje su kod njega neke bile bolje, a neke druge kod mene bolje. Ali sumirano, znači, brojka koja je korisna, ali nikako ne smemo da se držimo
da je uzimamo zdravo za gotovo i da je koristimo kao neki limit. Samo jedna banalna stvar. Može on da ima VO2 max 80 ili 90, sad ću da lupim, a da trči, ne znam, pace da mu je 3 minuta po kilometru. A ti možda imaš 70, a da trčiš 2.40. Tako je. Zbog veće ekonomičnosti. Tačno. Tako da, tu nema... pošto on ima veći motor, Tako je. apsolutno nema vezu sa Da, performansama. možda je to obeležavanje. VO2 maxa treba da bude, na tom VO2 maxu, to mu je bio pace, ili to mu je bila snaga. Onda može da se... Tako je, da. Samo sam skrenuo pažnju da... Ne znam što se ovo sad... To je to, mislim da nisam samo da vratim, da nisam ništa, znači... Spomenuo sam da ne možemo da koristimo VO2 max kao neki prediktor, ali naravno, opet kažem, viši VO2 max u većini slučajeva je bolji. Za Ironman trku nije idealno da imamo jako visok VO2 max. Evo sad malo da skrenemo sa fiziologije, možda je... Evo da sam, dok to pričaš samo, kako da dođemo mi do veće ekonomičnosti? Ekonomičnost? Da. Trening? Pa dobro, ako je ekonomičnost ključ, znači nije VO2 max. Sve je ključ, mislim. Ništa nije previše bitno u odnosu na drugo, sve je bitno. VO2 max sama je bitna, ali isto tako, džaba nam visok VO2 max ako nam je niska ekonomičnost. Dugogodišnjim treningom. Znači, ne postoji način da ti kažem rad na aerobnoj moći će dati to, ne. Znači, jednostavno, dugogodišnji trening poboljšava ekonomičnost. Znači, naša sposobnost da se približimo VO2 maxu. Znači, otrčimo na većem procentu. Tu sad ima dosta, tu i trkačka ekonomija sama ima, na primjer, kad pričamo o trčanju, uticaja. Znači, naša biomehanika, koliko smo efikasni pri trčanju, na primjer, utiče na sam procenat koliko je. Kipchoge, Eliud Kipchoge, koji, znači, trči 2.01 ili 2.01, da, oficijalni maraton, on, ja mislim da sam vidio da ima 76 VO2 max. Maksimalno 78. Meni je merano 84. Mislim, porediti meni i Kipchoga je, ne znam, kao jabuke i kruške porediti. Znači, samo jedan primjer, ali kada bi vidjeli njegovu ekonomičnost, verovatno bi se zaprepastili kada bi vidjeli na kom procentu VO2 maxa on trči ceo maraton. A tu je naravno bitan i energetski sistem. Bitna je biomehanika. Vi imate studiju, na primjer, gde često se misli da Kenijci, da oni su superiorni u nekom smislu. I sad, da skratim, studije su pokazale poređenju mladi Kenijci i mladi Danci. Koja je njihova razlika fiziološka? Pokazano je da ne postoji razlika u VO2 maxu. Znači, nije potrošnja kiseonika, nije neka bitna stvar. Danci imaju veći obim nogu, a to u biomehaničkom smislu znači nošenje više tereta pri trčanju i to je broj 1 najbitniji razlog zbog čega ti mladi Kenijci sa tankim izduženim nogama, sa vretenarskim mišićima su efikasni, zbog čega mogu duže da trče pri većem ritmu, na primjer. Znači, čisto banalan primjer, to je fizika u pitanju, što nije čak ni fiziologija, nego fizika. Znači, to su neke stvari koje su bitne da se shvate. Sad, principi treninga. Postoje 4 principa najosnovnije. Po meni, ja mislim, da bi se većina složila, najbitniji je princip individualnosti. To znači da svaki sportista zahteva da se prilagodi trening njegovim sposobnostima, njegovim potrebama i njegovim ciljevima. To ne znači da ne može njih 30 sportista trenira zajedno i da dele većinu treninga, ali specifične stvari su jedinstvene. Znači, svi smo različiti, svi imamo različitu fiziologiju, anatomiju, neki smo više spremni u jednom smislu, neki smo više spremni u nekom drugom smislu i zbog toga je, znači, glavni zadatak trenera da pronađe slabosti i jake karike sportiste i da radi na taj način da taj trening bude individualizovan. Znači, to je broj 1, individualnost. Druga stvar, vrlo logična, naravno, princip specifičnosti. To znači da, na primjer, sezona, kako krećemo s treningom, trening ide od generalnog ka specifičnom. Znači, nećemo vežbati tranzicije i obuvanje patika u decembru, nego u aprilu, ako sezona počinje u maju. Znači, specifičnije stvari koje su bliže zahtevima trke, vežbamo bliže trci. Nikako 6 meseci unapred, kad se rade neke generalne stvari, kada treba možda da mnogo više vremena posvetimo radu, na primjer, na aerobnom kapacitetu. Potom je tu princip progresivnog opterećenja, isto vrlo logičan princip. Znači, opterećenje, nebitno da li pitanje volumen, intenzitet, se povećava kako sezona odmiče. U određenom smislu. To ne znači da sad ću prve nedelje trenirati manje, pa sledeće više, pa znači sve ima neki limit, znači sve ide gore dole, ali generalno, znači, opterećenje se povećava kako ide sezona.
I imamo princip preokretljivosti, to znači da ako u ranijim fazama treninga utreniram neku sposobnost, na primjer brzinu, ne mogu da je u narednom periodu potpuno zapostavim, pošto će ona pasti. Znači, ako sam 3 meseca radio na brzini, moj zadatak u narednih 6 meseci, gde možda brzina nije najbitnija stvar, je da ponekad ubacujem treninge brzine da bih tu sposobnost koju sam utrenirao održavam. Znači, naravno, kad se utrenira nekog nivoa, nije neophodno toliko puno vremena posvetiti tom segmentu, ali je neophodno, znači, sporadično ubacivati da bih održao taj segment. Evo, brzina je neki klasičan primjer. Znači, nije poenta da nešto uvežbam u januaru, a da to kad dođe trkanje u junu, nemam. Znači, to je princip preokretljivosti. To su 4 najbitnija principa. Ovdje je naveden princip specifičnosti, znači, trening ide od generalnog ka specifičnom, kako se zona odmiče, tu nije neka nauka, vrlo je prosto. Zone treninga. Postoji više različitih klasifikacija zona treninga. U Španiji, na primjer, koriste malo drugačije, koriste čak i 8 zona, 9 zona. Vidio sam stvarno različite klasifikacije. Po meni najviše smisla ima ovo korišćenje 6 zona, u suštini to je 5 zona, pošto 6. zona je u suštini maksimalan napor. Znači, zona 1, zona regeneracije, zona oporavka, znači veoma lagan pace, nebitno koja aktivnost je u pitanju. Zona 2, zona ekstenzivne izdržljivosti. Tu je označen je taj prvi laktatni prag ili prvi ventilatorni prag. Ne volim taj izraz, ne volim uopšte tu vrednost, zato što mislim da je suviše neintenzivno da bi pričali o tako nekim adaptacijama, da to nije tako crno i belo. Mislim, mi kad pričamo i o anaerobnom pragu, ono što se zove anaerobni prag, koji je u suštini laktatni prag, ne prelazimo iz aerobnog, znači sa kiseonikom, do potpuno anaerobnog. Znači mi kad sprintamo na kraju trke, postoje aerobni proces. I to ne u malom procentu, nego u velikom procentu. Tako da nikad ne treba da gledamo kao i kod mišićnih vlakana, crno-belo. Znači sve to neki spektar, znači naše telo je angažovano nekad više u jednom smeru, nekad u drugom smeru. Tako treba i da posmatramo i ove zone treninga. Znači ovo VT1, LT1, ne volim previše, ali nebitno. Zona 3, to je ono tempo zona, to je zona intenzivne izdržljivosti. Tu neki stavljaju onu zonu sweet spot, znači to je ona neka tačka intenzitet gde je ovako malo naporno, nije naivno, a opet tolerišemo bez problema na dužom vremenskom periodu, znači nije naporno da nas boli sve. Zona 4, zona laktatnog praga. Ta zona 4 je često označena, se deli nekad i u 2-3 zone, na primjer ispod laktatnog praga, iznad laktatnog praga, ali nekako po meni možda se slobodno uzme kao, da se nazove kao zona laktatnog praga i to je u suštini, na primjer, neka zona koju koristimo za, na primjer, neke intervale od 3, 4, 5 minuta, gde je intenzitet nekih 85% naše subjektivne percepcije. I imamo zonu 5, to je definitivno samo za kratke intenzivne intervale, veoma je teško, boli dosta i to se označava kao VO2 max zona. Nisam spomenuo bitnu stvar kod VO2 max, a to je da iako je VO2 max i uopšte potrošnja kiseonika kompleksna, ono što je jednostavno je da trening oko zone VO2 maxa poboljšava VO2 max. Do određenog nivoa, naravno, dok ne dođemo do naše, da kažem, maksimalne sposobnosti. Znači, trening VO2 maxa će, dok ne dođemo do maksimalne sposobnosti, vrlo lako poboljšati naš VO2 max. Tako da tu nema neke nauke da mora da se trenira na neke druge načine. I zona 6, znači to je zona neuromišićne snage, to je maksimalan napor. Nas u triatlonu, sportu izdržljivosti i maratonu ne interesuje previše i praktično ja kao trener nikad ne prepisujem zonu 6, mislim to ima smisla samo za sprintere i za neke ekstremno teške, kratkotrajne napore. Kao što rekao, postoji jako puno različitih grafika, oznaka, tabela. Po meni ova neko ima najviše smisla u oznakama, znači po zonama. Tempo zona je, odnosno taj viši deo tempo zone je označen kao maximal lactate steady state, odnosno stanje održivo gde je čišćenje laktata izjednačeno sa proizvodnjom laktata. Dok taj neki prag se dešava u zoni 4, vjerojatno bliže zoni 5, ali označeno da je na sredini zone 4. Ako što sam rekao, znači prvi laktatni prag, pošto često se spominje LT1 i LT2, se nalazi praktično u drugoj zoni, u tom, da kažem, nižem tempu, ali ono što, kad se radi testiranje i što nas zanima, je u suštini taj LT2, tu je u suštini ono gde kriva dolazi do, gde se najviše zakrivljuje, da tako nazovemo. Zona 5 je zona VO2 max i zona 6 je maksimalan napor. Pošto, s obzirom da si ti sad pitao par stvari kad smo bili na tome, je li ima neko pitanje vezano za zone ili da možda idemo redom ili nedoumicu ili naznaku? Ja bih još spomenuo da te zone, to isto postoje studije, dokazano je, pogotovo sa iskusnim sportistima, da RPE skala, znači ono rate per exhaustion, odnosno naš subjektivni osjećaj određene zone, kada se utrenira,
je vrlo tačan fiziološki. Znači, rađene su studije gde su vađeni razni parametri, analizirani razni parametri i pokazano je da iskusniji sportisti vrlo lako i vrlo precizno mogu da osete u kojoj su tačno zoni, bez ikakvih sporednih brojki, što bi rekli. Tako da, ja uvek... Vezano za zone. Samo objašnjenje, jedno pošto ja više puta, da kažem, ranije sam nešto trenirao po nekim zonama koje sam određivo, odnosno u testama koje sam radio. U zadnji period, odnosno zadnjih godinu, 2-3, koliko mi radimo. 4 radim zone na osnovu osjećaja. Samo da pojasniš ako može. Treniranje u odnosu na zone kada radiš test sa heart rate trakom i objašnjenje Sa pulsom, varira. sa pulsom ne može da se radi određivanje zona, mislim puls varira iz dana u dan, znači utiču da li si popio kafu ili ne, utiče vremenski uslovi, hladnoća, toplota, utiče prethodni zamor, znači zamor centralnog nervnog sistema snižava puls, akumulirani hronični zamor takođe snižava puls, znači baš puno varira puls, daleko od toga da je beskoristan, ali jako puno varira i treba ga uzimati sa rezervom. Obično kada se radi određivanje zona, radi se laktatnim testom ili, na primjer, na trenažeru radi se test, FTP test, na primjer, 20 minuta, u suštini treba da se radi sat vremena, ali dosta naporno. Moj problem sa testom je sledeći. Prvo, mi kroz trenažni period, kroz pripreme, napredujemo. Znači, naše zone automatski se menjaju, da kažem ti pragovi. Znači, ako sam ja odredio da mi je zona 3, od 210 do 240 vati, za mesec i po će to da bude možda 10 vati više. Šta to znači? Treba bi da radim opet još jedan test. Znači, raditi 6-7 testova u pripremnom periodu i stiknu se veze za te brojke, mislim da, iako ima dobrih stvari, mislim da se ovo nosi i loše stvari. Jedna od osnovnih stvari zbog čega taj test možda ne može da bude 100% reprezentativan je, znači, motivacija i nivo svežine na tom testu. Jer mi kada uđemo u neki teži trenažni period, kada je, na primjer, u januaru, februaru, martu, kada je i obim veći, kada intenzitet počinje da bude dosta, da kažem, naporan, kada ubaciti taj test da mi znamo da on može da ima smisla. Znači, mi moramo da odmarimo par dana pred test. A sad, da li nam je u cilju da svakih mesec i po dana odmaramo par dana pred testa da bi dobili možda neke informacije, to sad zavisi od trenera. Ja sam vidio da određeni treneri vrlo uspešno rade tu kontrolu preko testova, ali to zahteva jako veliku disciplinu i trenera, jako precizno određivanje zona, odnosno jako precizno izvođenje testa i zahteva maksimalnu motivaciju sportiste da kada radi test, da da sve od sebe. Jer ako ne da sve od sebe na tom testu, te zone naravno nemaju previše smisla. Jer ako se radi FTP test od 20 minuta, znači tih 20 minuta mora da se ide do gasa. Ako se radi progresivni test merenja laktata na treadmillu ili na trenažeru gde se svaki minut povećava po 10 vati, treba ići do otkaza. Da li je sportista sposoban mentalno pre svega da ima motivaciju da svaki mesec dana to obavlja kako treba, kažem opet, ja ne znam da li bi bio sposoban, jer nekako, za mene je trka uvek bila najbolji test, sad neko može reći, ali možda je to kasno da do same trke znamo naše performanse, ali ja zaista mislim da trener, ako dovoljno pažnje obraća na sportistu, na njegove treninge, na njegove, da kažem, intenzivne treninge, vremena, setove, ako komunicira sa sportistom u smislu osjećaja, da vrlo lako, bez ikakvog testa može da zna da li je spremniji ili nije spreman. Znači, meni ne treba nikakav test da bi ja znao da li je moj sportista za tu trku spremniji ili manje spreman. I opet kažem, ne bih da pričam protiv testova da nemaju smisla, ali ako se rade, moraju da se rade vrlo precizno. Laktatni testovi ako se rade, moraju da se rade vrlo metodično i da se iz njih izvode pravilne informacije. To je ono što je poenta. Ja sam odlučio s obzirom da radim online sa sportistima, da jednostavno pre svega nemam ni mogućnost da radim te testove, a nikako ne bi prepustio sportista sam da to obavlja, pa mi šalje neke podatke, jednostavno mislim da bi tu bilo više negativnih nego pozitivnih stvari. Opet sam spomenuo ovo, da studije pokazuju da smo sposobni da utreniramo naše osjećaje, da budu vrlo istančani. A vi jednom kad utrenirate taj osjećaj, vi ste na trci, imate vrlo moćno oružje. Znači, onaj koji se suviše veže za brojke i ko samo zna da gleda u merač snage određene vate, na trci, ako mu se ugasi merač snage, šta će se desiti? Da li će znati nositi igrajući ili će mu faliti ta brojka da vidi on da mora da vidi 350 vata. Tako da, naravno, sve ima plus i minus, ali ja sam uvek za to da utreniramo naše fine osjećaje. Rekreativci i neki početnici, naravno, gube se u početku, test bi mnogo više njima značio nego profesionalnim sportistima, ali naravno, to ja uvek i ne pominjem. Znači, ja uvek kažem, dajte vremena u osluškivanju organizma
jer naše telo je vrlo sofisticirana mašina koja osjeti 1000 različitih procesa, koja jedna brojka nikad ne može tako precizno da da. Tako da ako osluškujete svoje telo i iskreni ste prema sebi, mislim da vrlo lako možete kroz neko vreme da spoznate te zone intenziteta i uopšte da znate na koji način se vaše telo ponaša u određenim intenzivnim momentima. Tako da to je neko, da kažem, moje dosadašnje iskustvo, ali opet kažem, viđao sam i da sportisti koriste dosta efikasno testove, ali u pitanju su treneri koji se bave samo time, koji imaju i resurse i uslove i grupu sportista gde mogu pravilno da obavljaju te testove. Ja nemam te mogućnosti, tako da ne bih se ni usudio da radim testove kad ne bi mogu da ih obavljam kako valja. Mislim, evo samo, baš zato što se tiče testova, ti možeš da uradiš test za bazu da se ne iscediš. Ne moraš se mnogo ni pripremati za njega. Ti ne moraš da odlaziš do maksimuma. Jel' tako? Znači, može da bude nestresan test. To što kažeš da čovjek može da vidi sebe, to 100%, ali iz mog iskustva veoma mali broj i uglavnom su profesionalci. zavisi šta im se nametne na početku. Gde bukvalno sve znaju. A u drugu stranu, mlađi, juniori, kadeti, tek što počinju, preko 90% maši, na primjer, zonu 2. U biciklizmu to je veoma bitno. Svi idu jače nego što se. Svugde je to postalo Svi idu jače. popularno. Malo se družim sa trkačima, s Mišićovima. Možda Mišić nije dobar primjer. A kad im se da, kad se uradi test i da im se brojka, onda su disciplinovani. Ja se s tim ne bi previše složio. Pa ne, nisu svi. Ja mislim da ko nije Nisu svi, disciplinovan da... ali može trener da ih... Ali opet se poboljšava procent. Ako 90% njih radi jače... A to može vrlo lako da im se kaže, nemoj preko pulsa 150 kad se ovo radi. Ili nemoj preko 200 vati, to trener, mislim, ti ako radiš sa sportistom, ti mladim, ti znaš i bez testa otprilike, mislim, zbog toga govorim da ta brojka od 217 vati po meni, sad dobiješ test i dobiješ grafik na 217 ide gore kod juniora. Šta radi s tih 217 vati? Meni to baš nije najjasnije u tom momentu. U decembru. Ok, korisna informacija, ali ne bi je koristio. Znači, ako radiš zonu 3, tempo zona, znači to je pre svega opseg od 30-60 vati, uglavnom su zone. I opseg, pa... Tako da ja stvarno mislim da uz minimalnu disciplinu opseg će se biti u sredini opsega ako ima malo sportista, da kažem pre svega iskren prema sebi. A naravno, kad pričamo o mladim sportistima, to je naravno druga priča i to je tek posebna metodika treninga i naravno njih treba često kočiti, ali to opet ja s druge strane ne bi previše ni opterećivao mlade sportiste sa previše informacije u smislu da moraju da se drže nekih previše zona ili nekih drugih zidova, jer njima treba, sad ne znam za koje godine pričaš da imaš problem sa intenzitetom. Pa nemam ja, ali imam u stvari jer neko ko ima 13 godina, on treba da se igra sporta tu, mislim, ne da nema zona, nego... Pa ne, dobro, tipa od 17, na primjer, pa do 23... To je već ozbiljno dobro. Pa to su ti s kojima. Da. Tako da znači, svakako, laktatni test je dobar test za određivanje zona, VO2 max test može biti dobar, puls, svakako to bi se i tekako, ono što vam Garmin da ili bilo koji sat, preporuku za zone po pulsu, bolje je da potpuno ignorišete, izbrišete ili kako god, jer to je bukvalno neka aproksimacija na osnovu nekih srednjih vrednosti. Mislim, ja treniram ljude koji imaju maksimalan puls 160 i ljude koji imaju 205 maksimalan puls, mislim, to je razlika od 25%. Znači, to je stvarno, genetika ima uticaja, tip treninga ima uticaja, disciplina kojom se bavi ima uticaja, to je stvarno nešto što... Ja sam svoj prvi polumaraton, ja sam bio plivač na 40 godina, nakon 9 meseci triatlon treninga sam trčao svoj prvi polumaraton. Trčao sam ga na proseku 190-191. Naravno, plivač nema utrenirane sposobnosti i kapacitete za težinu trčanja, u smislu opterećenja trčanja, naravno da je puls bio povišen dok moja leva srčana komora možda se nije povećala da istiskuje više krvi u minuti. Ja sad na 190 bi mogao 5 km da trčim, ne više od toga. Tako da i tekako evoluira organizam i tekako ta vrednost pulsa se menja. Ali opet kažem, evo, možda se koristi kao neki limit, čisto da se mlađe kategorije u sportu smire. A je li ima da sportista koji ima lošije sve te performanse na tim testovima bude bolji i ponovo bude bolji od ovog? Pričao sam o VO2 maxu i laktatima, znači... Kako to da objasnim? Sad, on je bolji od mene, iako ja na svim testovima sam bolji. Pa, ne dešava se tako često, pre svega. Znači, ako imate sportistu koji ima VO2 max 80 i sportistu koji ima 60, 99% šansa da će sa 80 imati bolje performans. Ali kad pričamo u treniranijim sportistima, postoji stvarno dosta razlike u tim nekim parametrima koji služe za predviđanje performanse, ali uzmi samo, evo ti, ja sam radio test na trčanju.
7 puta 3 minuta, progresivno. I to je bio moj test laktatni, gde sam dobio zone, znači, evo vratit ću baš, gde sam dobio koje su moje zone trčanja u tom momentu. Evo, da malo. Evo. Znači, meni je, određujem da je moja zona 4 od 3.13 do 3.03. Zona 3 od 3.35 do 3.13. Na osnovu ovog grafika, na osnovu preko određenih formula, znači, na osnovu ovih vrednosti laktata milimola po litru. Znači, 6 do 7 puta 3 minuta na treadmill traci. Moja disciplina je sprint i olimpijski trijetlon. Uzmimo olimpijski trijetlon. Traje sat i 45. Trči se 10 km, što je oko 30 minuta. Nakon sat vremena vožnje bicikla, gde imam 30 sprinteva. Da li ovaj test, koliko realno može da pokazuje moje trenutne performanse na nešto, na trku koja je 10 puta različita zahtev u odnosu na ovaj kako rađen test. Znači, to su različite stvari. Znači, sad 45 takmičenja i 20 minuta testa, gde je u suštini 5-6 minuta, da kažem, veći intenzitet. Znači, ovo može da se koristi kao vodič i korisno, i ovo je dosta približno. Ja se nikad ne bih složio u sekund sa ovim preporukama, to uvek varira i to varira od dana do dana. Mislim, vi kad ste... Ono što je još po meni loša stvar tih brojki, jer vi kad je veći zamor, teže je dostići nekad neke brojke. I ja mislim da je bitno slušati organizam u tom momentu i možda smanjiti malo intenzitet. Ja mislim da moja zona 3 nije ista svaki dan ili svake nedelje. Da ta tempo zona varira i metabolički, i energetski. Da moje telo ne... Vi imate, na primjer, laktatni testovi kad se rade posle trke, kada imamo manje glikogena u mišićima, dobiju se niže vrednosti laktata. Zato što i tekako glikogen u mišićima utiče na proizvodnju laktata. Zato što telo, ako ima manje glikogena, proizvodit će više laktata da bi podiglo, da bi dobilo više energije, resursa. Tako da tu stvarno ima puno faktora koji utiču na određivanje zona i kada se rade testovi. Opet kažem, kad se radi test, mora da se zna. Znači, sportista mora da bude odmoran. Mora da radi u istim uslovima. Ako te testiram sad i u februaru, moram da te testiram ovde na ovom mestu, u ovoj temperaturi. Ne da mi radiš test napolju na 7 stepeni sad zimi i onda na 25 stepeni u aprilu. Mislim, to su dva različita totalnog sveta. Tako da, bitne su brojke, ali ne toliko koliko im se često pridaje značaj. Ja uvek kažem, najbolji test je trka. Znači, to nije neka nauka. Znači, ko se najbolje trka, on je najbolji. Ne zanimaju me uopšte koja ima vrednost, ni VO2 maksa, ni... Gde smo stali? Periodizacija. Naveo sam ovde, postoje 3 vrste periodizacije, po meni to je jako izveštačeno i nerealno i nikad nisam vidio da neko ima takve grafike periodizacije, znači talasasta, obrnuta i klasična. Klasična periodizacija znači old school, da zimi radimo bazu, veći volumen bez intenziteta, pa onda na proleće leto smanjujemo volumen, a radimo više intenziteta. To je, znači, zastaran način treninga. Obrnuta periodizacija, što ima smisla u nekim sportovima i disciplinama, je da se prvo daje značaj na intenzitetu, a da se onda, kako sezona odmiče, povećava obim treninga, a smanjuje intenzitet. Imamo talasastu periodizaciju, koja se može neka nazvati polarizovani trening, ako se gleda iz nedelje u nedelju, ove gde se praktično smenjuju intenzitet i obim. Znači, kada je povećan intenzitet, da je niži obim, odnosno kada je viši obim, da je smanjen intenzitet. Sad, moj problem sa periodizacijom je sledeći, u smislu sa preciznom periodizacijom. Ja kad radim sa sportistom, ja naravno imam neki grub plan i otprilike, na osnovu trka koje cilja, znam otprilike u kom periodu godine ću ciljati koji tip treninga. To svako mislim da je osnovno, da to svaki trener planira. Međutim, ja sam viđao da određeni treneri planiraju 50 nedelja treninga. Da on zna da kaže da će u 36. nedelji treninga da da 6 puta kilometar u zoni 4. Po meni ja to ne znam kako je to moguće. Znači, postoji toliko puteva u kojim sportista može da ode, koje je nemoguće predvideti. Znači, ako ja krenem da radim sa sportistom, može se napraviti brže nego što smatram, ili sporiji, jer će da se povredi. Znači, ako imam isplaniran trening za april, a sportista mi se povredi u januaru i ne trči 3 nedelje, da li će taj isplanirani trening program za trčanje u martu da ostane isti? Naravno da neće, naravno da nema smisla. Tako da, iako postoje iako treba planirati grubo, mislim da najbolji treneri su sposobni da planiraju ne od danas do sutra, ali da prilagođavaju trening da on bude najefikasniji u bližoj budućnosti, u onome što mogu da predvide i što mogu da daju. Tako da ne znam, ja nikad nisam planirao, na primjer, to je pokušao sam pa vidio sam da nema smisla, na primjer, trening, sportista kojeg treniram u aprilu. Do aprila može da se desi svašta nešto, iako otprilike znam nešto grubo, ne znam tačno koje treningi ću da radim. Znači
po meni je to neki, moje lično iskustvo, neću da tvrdim da je to najefikasnije, ali po onome što sam viđao, znači prvenstveno i sa elitnim sportistima, znači sa elitnim triatloncima, većina trenera, znači ima se grup plan, ali tačni detalji. Tako moramo da treniramo i unus energiju. A meni se Znači, dobro, ti si doručkovo gelove, umjesto klasičnog dobro. No, to ću posle da kažem. Znači, poenta je u vežbanju unosa ugljenih hidrata. Postoje, na primjer, gelovi. Ja sam probao, on kaže mora da se uzme 80-90 grama ugljenih hidrata, određene ugljene hidrate koji su bili u količini 40-50 grama, nisam mogao da ih ponesem od toga. Da, to je individualno, to Znači, nekom to je odgovara. stvarno Ja, na primjer, individualno. nikad nisam imao problem. Ja mislim da je često problem loše planiranje, a ne nesposobnost unosa. Ja znam mnogo ljude koji nemaju nikakav problem, šta god da unose. Ne znam da li si imao nekad neku mučinu ili... A moraš da Nikad uzmeš- ništa. Kod tebe je očigledno loše planiranje. Prvo, I do to je sada- poenta, znači isplaniraš napredak od sebe, to je... Ali Ognjene, gledaj ovako, ja mogu da ja isplaniram i sad ja baš sad to te pitam. Znači- Desi se nešto neočekivano. Evo radio sam godinu dana, ovi znaju momci koji su tu, radio sam Ironman u Francuskoj gde još je bila korona. Mi smo ujutru, kad dolazimo na start, morali smo volonterima da predajemo bidon. dobro, to sad I logistički oni mi faktori. nisu stavili na bajk. To ti I ja ne mogu ništa nisam predvidjeti, imao. mislim, to... Razumeš, znači to je samo odgovoran, mislim. dolazimo u situaciju da se remeti taj plan koji je imao, jer je to duga trka. Da. Ja nisam profesionalac. Imaš na svim Ironman trkama, možda poneseš ti lično, imaš Umara, na primjer, proizvod, Darko ga je koristio. To je švedski brend, popularan, koji je vrlo viskozan, u smislu, vrlo je malo vode potrebno da se pomeša. Možeš da staviš, ja sam pred Ironman Kaliforniju prošle godine, koja je otkazana, u veliki bidon, stavio 400 grama ugljenih hidrata i pomešao sa ovoliko vode. I promućko, i to je bila viskozna teta, znači mogao sam da pijem. 400 grama. 400 grama, znači meni u suštini jedan bidon mogao da bude energija za unos. A usput, na Ironmanu svakih 15 km imaš Ma, naravno, stanicu to gde znam. možeš, Pa znači ima ne možeš, sve. ne možeš i doćeš, ne možeš, mislim možeš Ma namerno. ne, ali ja sam imao fizički kod sebe, imaš na svakoj Samo sve da uneseš okreti i to je to, od mislim. ptica, ali nisam mogao više. Ja sam na kraju Sad znači nisam mogao, stao sam na okrepu i hteo sam na silu i nisam mogao. Aj pa to, da, treba da utreniraš, ti kažeš nemaš to, znači imaš problem Ali sa gledaj, unosom. uzimao sam zadnji trening dugi, koji sam vozio 180 km, Zavisi Sve sam uzeo, zavisi sve od sam- intenziteta, ne možeš da porediš možda niži intenzitet treninga sa većim intenzitetom trke kada si možda i u tom položaju kada je veći stres, znači na želudac, na dijafragmu, na čitav Ali dihisni nije, trak. ne, evo, okej, jeste to, ali evo, mislim, uradio sam 8 Ironmana, evo šta je suština, ja mislim da sam došao do Trening, naravno. Bukvalno, ali nije ni to jedan, ti si imao jedan dugi trening, nema vezi, ili dva duga treninga, znači to možeš da radiš tokom celog pripremnog perioda, ako je trening 2 sata, ponesi 160 grama ugljenih hidrata i Da, ne moraš stalno, ali ponekad. Jer nije ni dobro stalno trenirati se jako puno hidrata. Dok nisam počeo stalno Jer radim- metabolizam masti pada, tako da treba naći neku meru, da se ne proteruje stalno sa tim ugljenih hidratima. Za trku, obavezno i esencijalno. Ma znam, ali Za, možda da za vežem. svake treninge, nekad je bolje Za malo Ironman niži mora unos da vežem. imati. Ne. Zato što metabolizam masti za Ironman tebi, rekreativcu, koji je niži intenzitet i tekako bitan. Imam Andreja koji je doručkova gelove pred... Pa dobro. Svakako je manja greška uneti više nego manje. Znači, Ironman traje za rekreativce preko 10 sati, to su ogromne energetske potrebe. Sumirano bi mogao uvek da kažem, znači, obratite pažnju na unos energije, zato što jedna od najčešćih grešaka za manjak energije je upravo nedostatak pravilnog unosa energije. To nije nešto teško za shvatiti, svi sipamo gorivo u auto i znamo da ako ostane bez goriva on staje, tako da ja mislim da je, imali ste Nike projekat sub 2 sata, 2017. u Monci, kad su trčali Kipchoge i još dvojica, sad sam ih zaboravio imena, jedan od njih, mislim da je nije Tadesa nego drugi, jedan nije unosio ništa na toku maratona. Znači aktivnost od veoma intenzivna, 2 sata za njih, znači ti sportisti su sposobni da trče taj maraton vrlo intenzivno. On je trčao jedan ili 2 maratona, nije unosio nikad ništa i naravno uvijek je umirao posljednjih 10 km, samo vodu i tako nešto. Znači njegov osnovni problem je bio energetske prirode. Znači nije ni mehanički, ni biomehanički, trči polumaratone 58 minuta, ladno. Trčao je taj maraton tipa 2.20, ugasio se skoro. Znači jednostavno, ostao je bez goriva. Tako da postoje neke, pogotovo u tim nekim popularnim sportovima u maratonu, gdje je neka stara škola, jednostavno taj unos energije, ja se iznenadim kad čujem da naši maratonci neki 2-3 gela uzme. Evo, slika. Ja sam trčao 2 maratona u životu. Novi Sad, 2013. Kad tad se nikad ništa nije pričalo o unosu energije. Ja sam, 6 gelova sam. Imao sam, tad je mogao da se neko biciklom da prati pa sam uzmio. 6. I tad je bilo 6 gelova, nema šanse. Tad sam trčao dosta lagano, relativno lagano, pa nisam imao ni velike energetske potrebe.
Ali evo ga maraton Bukurešt. Unio sam oko 280 grama ugljenih hidrata za 2,25. Znači koliko je to prosek? To je prosek preko 2,3, znači preko 110 grama je prosek na maraton. I imao sam, u svim ovim bocama je bio pomešan maurten napitak. Nije malo. Jedan maurten napitak, jedna voda. I energetski. Znači ja sam imao problem muskulatornog stresa, boleli su mi mišići. Ali energetski, ja nisam imao svi kažu od kriza 35 km. Ja sam ubrzo posle 4 km. Znači energetski sam imao osjećaj da mogu celo da trčim. Prvo zbog tog unosa. I to je nešto što opet kažem, eto ja sam imao tu sreću da sam nekako utrenirao, da nisam nikad imao problem, ali ko ima problem digestivni neka trenira. Jer to je ono što, mislim, Kipchoge već godinama, naravno zahvaljujući Nike timu i svemu koji su mu to sve predstavili, on isto ima flašicu malu sa maurten napitkom i ovako zarezan jedan gel. I svakih 5 km na ogradnoj stanici uzima gel i zaliva. Čitao sam, mislim da bar toga su imali taj projekat sub 2 sata, oko 100 grama po satu je unosio. Znači on unese 200 grama za njegova 2 sata maratona. I onda neko očekuje da sa 2 gela ili 3 može da izvrši 2,5 sata. Može, ali će performanse da budu niže. Zato što jednostavno... Ovdje nešto, osim vode, nešto drugo u flašama. Maurten napitak većini. Znači maurten ugljeni hidrat, imaš i gel forma, a imaš i, znači ovdje. I, na primjer, ja volim maurten pošto ima tu specijalnu formulu hidrogela, znači ima kapsulu praktično, neku koja kad unesemo, ne razloži se odmah ovde, nego da kažemo dublje, upršćeno rečeno, tako da mnogo je manja šansa za iritacijom, zato što se razlaže tamo gde treba, gde daje energiju. Na primjer, evo, ti si pitao kako da unosiš, na primjer, postoji studija koja pokazuje da je bolje unositi 200 ml tečnosti, na primjer, sa ugljenim hidratima, svakih 20 minuta, nego svakih 5 minuta po 5 ml. Mislim da tako ide sad, da ne pobrkam. Evo, da. Znači, 200 ml je efikasnije, bolje je sagorevanje svakih 20 minuta, nego svakih 5 minuta po 50 ml. Znači, nije ni dobro ono pogutljaj što neko svakih... Nekad je bolje malo to rasporediti, puniti veću količinu. Zbog nekog razloga je pokazano da kod sportista to bolje se iskorištava energije, tipa za neki 15% mišljenja. Ali kad osetimo glad i kad prođe neko vreme, mislim da je onda kraj. Obično kad osetimo, može biti kraj, ne mora, ali obično jeste. Ali bitan je, znači, planiranje. Ja mislim da je, pogotovo za Ironman, znači imamo tu brojku, evo, dao sam vrlo konkretnu brojku, bar 80 grama na biciklu i stavio sam bar 50 na trčanju. Naravno, trčanje, pogotovo rekreativici, nisu sposobni da unose, naravno, zbog položaja tela i svega, tu količinu kao na bajku. Ali bitan je u suštini, znači, taj isprogramiran unos, da ne dolazimo nikad u veliki deficit. Znači, da ne dolazimo u situaciju da nam je 5% rezervoara ostalo. Mislim, glavni izvor goriva na malo intenzivnijem takmičenju je svakako glikogen iz mišića. A naši glikogenski depoji su veoma mali. Do 2000 kalorija, mislim, 1500 do 2000, postoje različite brojke. Znači, ima nekih 300 do 500 grama ugljenih hidrata u mišićima i samo do 100 grama, 60 do 100 grama u jetri. Znači, to su dva depoja glikogena, mišići i jetra. I oni su u suštini dovoljni, kad pričamo znači, o nekoj visoko intenzivnoj aktivnosti, često se obeležava do sat i po 2, ja bih rekao do sat vremena za elitne sportiste, koji su sposobni znači, da idu veoma intenzivno. Znači vi u suštini sve što duže od sat vremena, ako ne unosite znači, ugljene hidrate, evo, na primjer na olimpijskom triatlonu, ja sam nekako slučajno od početka karijere uvijek unosio više nego drugi. Uvijek sam imao pun bidon koncentrisan ugljenih hidrata, jedan bidon s vodom i po 3 ili 2 gela na biciklu. Znači to je sat vremena vožnje. 2-3 gela, 500 ml sa možda lupom, tad 50 grama hidrata sad 80 i jednu vodu. Znači nosio sam blizu 100 grama tad, sad preko 100 grama, preko 80 grama ugljenih hidrata na biciklu na olimpijskom triatlonu koji traje sat i 45. I uvijek sam unosio bar jedan gel na 10 km trčanja. Ponekad i 2 sam čak znao da ponesem da ih stavim ovako. A dobro, na 10 km trčanja kad ih uzmeš? Jedan na početku? Kad ima okrepa. Pa jedan nosim, sam nosim jedan na pola, na primjer, trčanja. Tako da manja je greška uneti nego ostati bez energije. Ogi, izvini, na tom maratonu, 2.22 što si, tipa koliko si ti kalorija trošio? Ne brojim previše brojki, ali kada bi izračunao, pa možda bi ispalo da sam... Preko 2000. Ne bi bilo? Sigurno. Nek bude 1000 da si trošio na sat. Uneo si 100... Stvari ne, po sat 1000 nisam siguran, to bi trebalo ono kilo sigurno si 1000, ja, ako je taj tempo da zaokšeno 1000, ti si uneo 100 grama ugljenih hidrata. 280. Misliš po satu? Ne, po satu. Da, to je 400 kalorija. 400 kalorija. Da. Odakle vučiš iz svoje depoje, plus trošiš iz masti, ali na tom tempu nisi u max fat oxidationu, nego malo. Znači,
Tako da, ako ne jedeš i Da. vama svaka čast Brzina. da ste istrčali maraton, ja, Metabolizam posle masti, svega znači, toga, nema druge. znači samo Brzina. masti, to je za res. Snaga, vati, energija. Tako gledaj. Znači, ne postoji ništa između. Znači, imamo brzina trčanja i usko vezana, znači, ajde da kažemo sa snagom koju ispoljavamo, a to ide zbog energije. Znači, to su 3 najbitnije faktora i tu energiju ne samo da zaboravimo. Pošto bez energije nema ni snage, bez snage nema brzine. Znači, to vam je fizika. To vam je fizika, te 3 stvari. Zato bi je nego mislim, to je, da kažem, ova filozofija kod drugog triatlona. Postoji 4. Tako sport je, u triatlonu. unos energije. Unos energije, hrana i trening unosa energije. Tako je. Znači, jer bez toga apsolutno nema. Ja sam od danas se nešto planirao dan, iskomplikovalo mi se 1000 stvari, tačno sam planirao kako imao sam 2 treninga, kad ću da jedem, kad ću da radim prvi trening, drugi trening. Tačno sam u minut ono isplanirao i prošli mi treninzi toliko. Da. Ali je to ključ. Pa pazite, vi kad trenirate, evo, na primjer, ja treniram 25, ponekad i do 30 sati nedeljno. Mislim, to su tolike energetske potrebe da vi nekad, praktično, vam teško padne da unesete svu tu energiju. Znači, to je okej, svako može 5 dana, 7 dana, 10 dana da neki povećan, ali vi ako treba mesecima to da radite, uđete li u energetski deficit, ne samo da će da padaju performanse, u smislu nećete biti sposobni da obavljate trening kako valja, nego znači i morfološki u smislu, možda ćete izgubiti, doćete na limitu kilaže i procenata masti da će vam imunitet pasti. Znači ako suviše masti iskoristite vaše, znači, procenata masti. Tako da je bitno i zbog zdravstvenih razloga, znači imati dovoljan unos, znači, iako je već postoji neki deficit energetski, da je to u kratkom vremenskom periodu, znači to ne ide konstantno. Mislim, ja sam davnih dana kad sam se pretrenirao i kad sam, naravno, svi smo mi prošli neke faze zabluda oko ishrane, kad sam, hteo da izgubim kilu, 2, 3, znači to je najgori osjećaj u mom životu, znači kada nemate dovoljno energije, kada ste na nekom minimumu, znači, ja sam, na primjer, shvatio da moja idealna kilaža, to jest minimalna kilaža gde mogu normalno da se utrkam 70 kg. Ja ako padnem ispod 70 kg, moje performanse padaju. Ne samo na plivanju i bajku gde je snaga krucijalna, nego i na trčanju. Znači ja sa 68 kg lošije trčim nego sa 71 kg i 72. Tako da, u triatlonu, nažalost, u trčanoj atletici, to postoji ta dogma da je, mislim, po formuli je bolja manje kila, ali svi mi imamo neki, da kažem, limit, optimum na koji kilaži najbolje funkcionišemo. I stvarno mislim da treba da pazimo, pogotovo ako treniramo mlađe kategorije. Znači, bilo je dosta, da kažem, i skandala gde su, naravno, treneri presionirali, znači, u Britaniji i Francuskoj, gde su treneri više opsegnuti kilažom tog sportiste nego performansama. Znači, mislim, Blumenfeld je uvijek dobar primjer, oni govore da on, mislim, da ima i 100 kila, ako čovjek uzeo zlato na olimpijskim igrama, zar je to bitno? Znači, hajde da se fokusiramo na stvari koje su bitne. Imam još jedno pitanje, zaboravio sam malo pre. Jel pričamo o Ironmanu, Darko isto. Jel treba da se pije voda na Ironmanu? Naravno. Da. Kombinacija, ja uvek volim kombinaciju vode, na primjer da zalivaš gelove, ili malo da suplementuješ vodom taj koncentrisani ugljenohidratni napitak, najviše i zbog ukusa. Jer pogotovo kada je koncentrisan napitak, dosta je slatko. Tako da malo zalivanje vodom dosta znači. U uslovima velike vrućine kona, znači balon vode. Međutim, ono što je bitno, u toplim uslovima, balans unosa vode i elektrolita. Znači, sama voda ispira elektrolite iz organizma. Znači, unositi samo... Tako, ali ako je velika vrućina, nije ni dobro tovariti se samo elektrolitima. Znači, kao što kažem, po meni uvek sigurica jedan bidon sa elektrolitima ili napitak koji ima elektrolita, drugi voda i kombinacija. Tako i na stazi, na primjer, unošenje onih salt sticks elektrolita se zaliva zajedno sa vodom. Ali to je opet, kažem, tu opet postoji raznorazne formule. Mislim, ja znam sportiste, to je čitao sam, za Koni, Chris McCormack, koji je 2 puta svetski prvak Ironman, on je radio silne testove, kad mere onim pečevima, sve trade, znači sposobnost, koliko se gubi soli po minutu, po satu i tako dalje. Svaki put je na osnovu tih brojki praktično nije završavao Ironman. I onda kada je prešao na osjećaj, da unosi po osjećaju, pobedio je, na primjer. Tako da, ja mislim da stvarno, pogotovo u tim nekim ekstremnim uslovima, naše telo itekako daje znakove da li smo žedni, da nam se više pije nešto slatko ili možda manje slatko, znači slušajmo organizam i naravno budimo disciplinovani da sprovedemo plan koji smo prethodno. I naravno, ako treba da... Smeje se jer kažem da je najviše znakove da zalegnemo negde u livadu neku protiv. To je određen mehanizam, tako je. Treba slušati i naravno, nekad treba poslušati, nekad ne treba, ali... U današnje vrijeme gde je tehnologija mnogo napredovala, svi smo puni gadžeta, stvarno, ljudi su postali roboti, znači, ne treba sad da nam govori kada treba da spavamo, da li smo dobro spavali ili nismo, znači stvarno treba naći neku meru da mi koristimo te gadžete
za našu korist, a ne da nas iskorišćavaju brojke, gadgeti, da praktično živimo kao roboti. Znači tu mislim da je stvarno bitno podvući liniju, pogotovo vama u amatarskom triatlonu. Znači vi ne živite od sporta i vama sport ne treba da bude teret nad glavom. Vi treba da ga na najbolji način iskoristite za vašu zabavu, za zdravlje i tako dalje. Tako da stvarno mislim da ja uvek spominjem, pažljivo sa brojkama. Pažljivo sa gadgetima, pažljivo sa limitima, znači treba nekad i, kažem, taj feel, old school, koristiti koji itekako je bitan i koji itekako dobro može da se istrenira. Ja malte ne i nemam sat. Evo, na primjer, Tako da Super Sapiens, to je postalo popularno poslednjih par godina. Super Sapiens, senzor koji se stavi uglavnom na triceps, meri nivo glukoze u krvi. Da bih se vratio na onu celu prethodnu temu što sam pričao, znači to je nivo glukoze u krvi. To ne pokazuje moje depoje energije u telu. Tako da, veća brojka ovde ne znači da imam više energije. Znači to isto treba znati, pročitati mehanizme, ali evo jedna zanimljivost. Ovo je fajl sa prošle godine iz Beograda, ovo je fajl od ove godine iz Beograda. Ove godine sam imao manje intenzivnu trku, znači pod manjim naporom sam je radio i, na primjer, biciklistički segment, evo može da se vidi, to su tačne brojke, je bio nešto manji. I pogledajte koliko je sličan grafik. Poenta ovoga što vam pokazujem je, unos je bio isti. Na biciklu oko 120 grama po satu, mislim da sam na trčanju samo 2 gelanuma, pošto mi je jedan ispao prošle godine, ove godine sam mislim i 4 gelanuma, eventualno 3. Znači energetski unos vrlo sličan, trajanje slično, par minuta duže ove godine, 5-6 minuta, uslovi na trci slični, ove godine malo hladnije, i grafik vrlo sličan. A vidio sam grafika koji se, da kažem, dosta razlikuju od ovoga, uz pravilan unos energije. Ali poenta moja je da individualnost, znači način na koje moje telo, moji energetski sistemi funkcionišu, je različit nego, na primjer, kada bih ti radio polu Ironman sa tim senzorom. Meni je na svakoj trci koju sam merio na plivanju uvek najviše, naravno uvek ja uzimam izotonik u zagrevanju, uvek sam naravno pun. Na bajku, iako unosim 120 grama, uvek bude neki pad, na primjer ovde pred kraj, ne znam iz kog razloga. Znači jednostavno, kao što rekao, to ne znači da mi fali energija, nego jednostavno u tom razlogu možda moje telo više glukoze iz krvi vuče, pa zbog toga padne ta sama vrednost u krvi. I na trčanju, mislim da sad nisam nikad pao ispod, mislim da je ovo donja granica. Iznad optimalne donje granice. Mislim da ovdje je neka donja granica onog potpunog gašenja, a ovdje je neka donja granica optimalne zone. Tako da kada se gledaju, vrlo slična dva grafika. Zato što jednostavno moje telo funkcioniše na vrlo sličan način. To je neka moja poenta ovo što sam pokazivao. I na primjer, na bajku, zbog intenziteta, ove godine mi je prosek, prošle godine 151 mg po decilitru. Oni označavaju, to je američke vrednosti, drugačije, mislim da se treba podeliti sa 18, da bi dobili milimole po litrama. Kod nas se koristi glukoza u milimole po litrama, treba bi da sračunamo, ajde sračunat ćemo baš sad sekundije. 151 podeljeno sa 18. Znači prosek šećera u krvi prošle godine mi je bio 8,4 na bajku. A ove godine, pošto je bio niži intenzitet, je bio 7,5. Tako da, jedna zanimljivost, da i sam intenzitet itekako određuje i energetske potrebe i energetsku potrošnju, a samim tim i tu vrednost glukoze u krvi. Super Sapiens je koristan iz prostog razloga, što, na primjer, ako bi mi pala ovde, ispod donje granice, to bi 1/1 značilo da jednostavno unos je bio nedovoljan. Znači, to je dobro da se koristi kao provera da li je naš ukupan unos u toku trke dovoljan za taj intenzitet i to vreme trajanja. I mislim da je to, u suštini, najveća korist ovoga nečega. Sad, ja sam čak i dobio narukvicu koja može live da pokazuje vrednost u svakom momentu. Mogu bi da je stavim ovako na bicikl. Ali ne bih se previše vodio u toku same trke, mislim, ne treba mi broj kada mi kaže unesi gel. Mislim, ako planiram 240 grama na bajku, uneću ravnomerno i to je to. Potvrdio sam da mi ne treba veći unos i mislim da nije neka prevelika nauka. Bitno je samo da nema velikih padova. Rekao si da si vidio drugačije grafike, a pretpostavljam da svaki grafik u suštini... Pa u smislu drugačiji, neko možda na plivanju ima niži nego na biciklu, u tom smislu drugačiji, ili možda na trčanju mnogo više padne ili završi se... Ali svako završi, da kažem, manje nego što je počeo, ili, jel tako? Pa ali... U suštini pada. Pa da, ali evo viš, na primjer, meni je ovde niže nego ovde. Meni je rasla na plivanju, iako ništa ne unosiš. Znaš, verovatno položaj tela, verovatno zavisi od različitih mehanizama, intenziteta. U tom smislu drugačiji, znači, na primjer, ovako nešto. Ne mora da znači da će stalno na kraju da bude najniži. Stvarno mislim da ide. Zato što to nije energetski depo u tom momentu, nego jednostavno šećer u krvi, koja zavisi vjerojatno od 50 mehanizama različitih. Sad kako da su moji energetski nivoji na kraju trke sigurno manji nego, to je
fizika. Da. Ali hoću da kažem da ta vrednost glukoze u krvi nije jedan kroz jedan pokazatelj depoa, nego intenziteta različitih fizioloških promena i tako dalje. Ima i čak i po zonama, evo ovde, koliko sam proveo, znači u ovoj 160-169, a ovde duplo manje sam proveo u toj višu. U suštini ove godine nisam uopšte u toj zoni u 160-169, na bicikli, znači ovo je samo bicikli. A prošle godine sam proveo, sad ne znam koliko je to vremena, verovatno nekih 20 minuta. Tako da, ima zanimljivo. Pred kraj bih ovaj citat sam izdvojio, pa me zanima da li se slažete sa njim. Znači, Artur Ridjer, verujem da vas neki od vas znaju, on je zaista poznat trkački trener čije metode se primenjuju u dobrom delu sveta u određene meri. On je izjavio znači, da su šampioni svuda oko nas, da ih svaka ulica ima, a da sve što treba da radimo je da ih pravilno treniramo. Pa me zanima vaše mišljenje na tu temu. Da li se smatrate sa tim, da li se slažete sa tim i da li mislite da je šampion neko ko je rođen, da nije ni bitno na koji način ga treniramo? Baš tako. Ja smatram da je ovo tačno izjava. S tim da treba definisati šta je šampion. Ne mislim da svako može da bude šampion sveta, daleko od toga, ali objektivno šampion može da bude i šampion države, šampion grada, šampion Balkana, to i tekako smatram da je moguće uz pravilan trening. Iz bilo koje ulice. Ako postoje različiti mnogi faktori koji treba da se pokupe. Ali znaš kad su Rusi došli u Karenjinovo selo i pitali tamo njegovog da li oce neki sugrađani, kako se osjećate kad znate da je čovjek iz vašeg sela najjači na svetu? Znaš šta su oni rekli? Družno nije najjači ni u selu i kako on može da bude na svetu. Ne, ali slažem se sa... Danas se objektivnije može meriti ko je stvarno šampion, ko ne. Odnosno na to vreme. Ništa, ako još ima nekih pitanja, a verujem da ima, s obzirom da smo usput postavljali neka, šta god vas zanima generalno ne mora da bude vezano za ovo predavanje slobodno, znači ne Imam ja opet pitanje. Izvolite. Pa zanima me da mi treniramo plivanje kao dugu prugu, ali tako? 80% generalnog treninga i za trčanje i za plivanje su oko sat vremena. Što plivački trening mi pravimo statičku pauzu, znači plivam 4x200, 200 napravim pauzu 20-30 sekundi, u trčanju se to skoro nikad ne dešava. Uglavnom je kao, trči taj pace pa ti je recovery malo manji pace, što si tu nestani, to mi nije jasno. A opet se spremamo, znači ja ću plivati 4 km na... Nije sad da se spremam za 100 km na takvim. Pa naravno sad sve zavisi od toga ko na koji način trenira tebe. Na trčanju, ja, kad sam i trkača, kad spremam i triatlonce, u 99% slučajeva stavljam pasivnu pauzu. To je dokazano da u intervalnom treningu, pasivna pauza, sem kad nije nešto, kad se ne radi anaerobni kapacitet, znači kad neko sprema srednje pruge 1,5 km i trči 5x300 max, mora pasivna pauza. Sad sam pobrkao. Znači kad neko trči 5x300 max, mora da stane, mora znači pasivna pauza. Ja sam pobornik aktivne pauze. Dosta efikasnije za naše sportove, dosta bolji posao se postiže aktivnim pauzama. Znači, to možemo nazvati znači intervalni trening sa pasivnim pauzama. To je swim fartlek, znači imam 5x5 minuta zona 4, gde je aktivna pauza minut i po laganog trčanja. Znači 5 minuta zona 4, minut i po laganog trčanja. Sad na plivanju, ja mislim da je više neka ustaljena, da kažem, ustaljen princip treninga i ja mislim da nije ni potrebno za plivačima, koji, mislim, najduža plivačka disciplina je 1,5 km. To je za najbolje 15 minuta, to je 5 km u trčanju. To je četvrtina sprint triatlona. Znači, dosta je kraća pre svega. Druga stvar, za triatlonsko plivanje, itekako ja znam ljude koji rade, da kažem, duže intervale i malo puta staju po samom treningu, znači 4x1000 znači, to ti je okej aktivna pauza. Da, ali mislim da na plivanju nije neophodno da se radi, da se pliva stalno u cugu, iako je ponekad specifične treninge stavljati, tipa ko se sprema za Ironman i ko ozbiljnije trenira, ne bi bilo loše ponekad da ubaci 3,8 km plivanja u nekom blizu race pace-a, jer pre svega, mislim, plivanje nije stresno kao bajke i trčanje i dosta manji stres vuče generalno za nervni sistem i plivanje na race pace-u, kad pričamo o Ironmanu, isto nije nikakav visok suviše pace. Mislim, plivanje na trci za elitne, a mislim i za amatere, uopšte nije toliko zahtevno. Kao što je, na primjer, vožnja 180 km bicikla ili trčanje 42,2 km. Pa ti smatraš da ne trebamo pasivnu pauzu u 80%? Za trčanje moja preporuka aktivna pauza. Za plivanje mislim da nema neki veliki uticaj, ali naravno treba ubaciti specifične treninge. Znači, plivanje 200 sa pauzama nije specifičan trening za Ironman trku.
Tako da treba sporadično, to sad do trenera, zavisi od mnogih drugih faktora, ponekad ubaciti. A neko ko već ima nekoliko Ironmana i trka i iskustva, po meni čak mislim da nije ni neophodno ubacivati te specifične treninge, pošto njegovo telo, mozak i mišići tekako znaju šta je taj stres i tekako kroz serije može da se postigne to što želimo. Znači rad na aerobnom kapacitetu ili rad na anaerobnom kapacitetu. Znaš, tako da to su sad neke finese. I generalno na trening, na setove, na intervale, treba da gledate da postoji 100 različitih načina da vi određenu stimulaciju radite. Znači, često se dešava da mi sad vidimo Blumenfeld trči 5 puta kilometar, lupam. I sad neki rekreativac pokuša da kopira to. Ne treba to raditi. Znači, tu adaptaciju koju on radi tim treningom može još na 10 različitih načina da se uradi. Znači, itekako postoji varijacija u treningu različitih šampiona. Znači, ja stvarno sam imao sreću da treniram sa mnogim olimpijskim triatloncima koji imaju olimpijske medalje, svetske medalje, evropske medalje. Postoji 6 različitih načina treninga. Nikad ne bi mogao reći ovo je pravilan ili ovo nije. Jedni rade mnogo veći intenzitet, a manji volumen, a drugi mnogo veći volumen, a manji intenzitet, a ovi imaju medalje sa svetskog i ovi imaju medalje sa svetskog. Tako da, do trenera je da uklopi kompletan trening plan i način treninga i metodologiju koja odgovara toj grupi ili tom sportisti i to postoje velike razlike. I to ne može se često obeležavati da je nešto pravilno, a nešto nije. Iako naravno, postoji dosta nepravilnih stvari gde je cilj da izbjegnemo to. Ali pravilna stvar, postoje mnoge pravilne stvari u načinu treniranja. Tako da, ne znam koliko sam konkretno odgovorio na to pitanje, ali na plivanju u suštini je neko uobičajeno i plivačima i triatloncima da uvijek prave pasivne pauze. I zbog promene, naravno, to je logistička stvar, lopatice, guma, avion, gledanje na sat, malo je teže kontinuirano plivati sat vremena nego što je na trčanju, mislim, uzmi se sat, može da se priča, može da se meri u toku samog trčanja, uopšte ne može da se staje. Znaš, tako da to je... Evo, ja imam još jedno pitanje. Znači, naravno, na plivanju ne uzimaš ništa, ne možeš da uzmeš ništa. Da li pred samo plivanje uzimaš nešto? Ok, doručkovao si pre 3 sata. Plivanje moje, na primjer, retko kad traje zimi do sat i po. Ne, pričam za trku. Pričam, na primjer, za half distancu. Doručak 3,5 sata pred trku do 3 sata, gde unesem oko 2 kaše, da, to je koliko tačno grama? 100 grama, 120, 130 grama ugljenih hidrata.